77-58, 99-47, 84-57, 80-60. Ovo su rezultati odmeravanja snaga srpskih klubova iz ABA lige sa ekipom iz domaćeg prvenstva na finalnom turniru Kupa Koraća, uz jedan jedini zaključak koji se iz toga može izvući. Jaz u kvalitetu je i dalje ogroman. Sva 4 prethodno pomenuta pobednika su iz Beograda, iako jedan svoje utakmice igra u Sremskoj Mitrovici. Sa druge strane, košarkaški centri unutrašnjosti poput Kraljeva, Valjeva i Niša su na aparatima, a klubovima često sezona traje svega 6 meseci, ukoliko ne uspiju da se plasiraju u Superligu. Ništa bolja situacija nije ni u regionu, pa iste ili vrlo slične živote žive mali klubovi u Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Makedoniji. Zbog toga se druga ABA liga, u kojoj bi igrali slabiji klubovi iz ovih zemalja, nameće kao logičan potez koji bi bio instant rešenje za povratak interesovanja i rast posete u halama, iniciranje većih ulaganja sponzora i usporavanje odliva igrača, to jest zadržavanje nekog kvaliteta. Međutim, u svim ovim sredinama ima i onih opozitnih krugova, koji se pak zalažu za jačanje nacionalnih liga. Šta je lek za košarku u regionu? Ja zaista mislim i čak tvrdim da je to jedini način da se smanji ta praznina, odnosno ta razlika između timova KLS-a i timova iz ABA lige. Danas je Jadranska liga za nijansu lošija svake godine. Mislim da naši timovi prednjače apsolutno svojim kvalitetom, svojom ozbiljnošću. Opet to s druge strane govori da postoji, samo u Srbiji postoji onaj moment gde bi nacionalna liga ozbiljnija, drugačija, mogla da zaživi. To sigurno bi bilo gledanije, da li bi ta gledanost nešto pomogla, svakako ne. I bila bi gledana prve godine, jer posle toga te utakmice Zvezda je dobila u Zadru 37, dobio prosečno preko 20 razlike, KLS bi dobila preko 40 razlike i to vrlo brzo nikome ne bi bilo interesantno i uopšte ne mislim da bi se na taj način Bog zna kako podigli ti centri. Naravno, pitanje bezbednosti na terenu, ali i oko njega, je uvek tema kada se sastaju timovi iz bivše zajedničke države. Još uvek postoje neke tenzije, nažalost, s obzirom da govorimo o manjim gradovima, tamo bi se utakmice igrali možda malo teže organizovale. Bezbednost se uopšte ne postavlja kao pitanje, zato što bezbednost ni u Adranu, ni u ABA ligi nije ugrožena, gde su timovi sa većim navijačima, ne vidim nikakvih problema da tim iz Tuzle ili Šibenika igra u Subotici ili u Kraljevu. Istina, i u domaćoj ligi ima ljudi i klubova sa jasnom idejom i vizijom razvoja, ali tu ipak nešto fali. Mi imamo sad trenutnu situaciju da nekoliko timova u KLS ligi izgledaju relativno ozbiljno, kao što su Dinamik, Vršac i Spartak Subotica, možda čak i Borac iz Čačka. Mislim da i dalje su jako daleko od FNP-a i Megije kao slabih timova ABA lige. Njima bi trebao neki međukorak, a ja ga vidim u toj nekoj drugoj Jadranskoj ligi, gde bi se, kao što sam rekao nebrojeno puta, stvorila motivacija za sponzore da ipak povećaju ulaganja. Kada bi postojala samo Srpska liga i volšebno dobije ulaz u Euroligu, ja sam ubeđen da bi u Čačku, koji bi bio zainteresovan za plasman u Eurokup ili Euroligu, došlo do pojave novca, je li tako? Čini se da u odnosu na severoistočno okruženje domaća Srpska liga stagnira, pre svega finansijski, jer igrači u njoj igraju za gotovo simbolične novce i za klub su vezani takozvanim otvorenim ugovorima, pa se neretko dešava da u toku sezona odu u Rumuniju, Slovačku ili Mađarsku za mnogo povoljnije uslove. Jednu stvar koju ne mogu da razumem, to je da, uzeo si primjer Rumunije, koja je ipak bogata zemlja, ali Slovačka je još manje košarkaški i manja, pa i tamo igrači naši uzimaju novac i tamo postoji neka strategija i tamo postoji neki prosperitet košarkaški. Ne mogu da verujem da u Srbiji ne postoji moment da je sport isplativ. I na kraju, ostaje otvoreno pitanje, koliko je zapravo realno da se u neko dogledno vreme formira druga Jadranska liga? Da je trenutno ostvarivanje te ideje o formiranju druge ABA lige jako daleko. Iako po meni svi uslovi postoje, zato što ABA liga trenutno finansijski mislim da veoma dobro stoji i da ima mogućnost da finansijski iznese taj projekat koji bi svakako nešto novo u košarku regionu. Ne može ad hoc rešenja, strategija je nešto
što mora da postoji, da se postavi zašto, kako i da vidimo rezultate te Jadranske lige.